Praise the Lord. Ia le tua le nei tu la le afiafi. Ta tonua pe na ona maluia le nei afiafi ma le fai unga le nei vai aso i le anga le lima le lofa le atua inga luang whaatino. Nei whanau fo ia o onga o whamaina la tua onga. Whaare vai aso le nei aso ia tu mo le atua le vi inga. Ta tonu fo i nei afiafi whaataro whaatu sa man malo i sukuiso ta tua lima tatou whaola. So falava le tasi tatou te moitinoa ma tatou i loa. I rei lawa se tasi swafa wana o ia lawa. Tatou te mawhai e mea uma. I nea fiafi. Swafa leo Yesu Kiriso whaataro whaatuai o wholo whaatuai. Ia ma whaamanui atua i fo i le nea fiafi. Whaataro whaatu i lau sunga le teita i po le lau sunga i le. Kaatono o le Global Kingdom. Ngata fo i leo le tamaya Pastor Phil. Lea whaatoa moatu lang proklame. Ia vi ia le tua wa ea tu whaamalolonga. Ngata fo i leo niso proklame o lo fofoina lea fiafi nei. Whaatalo whaatu fo iso se tasi ma whapenan whaftea. Whaasoa i lungu penga te whailangi le nei tu la. Pea lava se mea o e nofo ma e ala lai. E ngata o Samoa nei a le lalolangi a toa. Lalo i le nekelope. Ia whaatalo whaatu sa whamalo Yesu Kiriso tatou li ima tatou whaola. Ia nei afiafi ia aile i amataina tatou proklame. Ola o te ina tatou se talo. Anganga pa ia aero mātou so Swan City. Oi lava e ole mana e ole malosi. Wala auro wanganga pa ia fio mai se i e whamalo maina au a fionga. Ia ngoto fo i o mātou loto ma i mātou mana malama i lo whetalai mai. Ao e mātou i au a fionga pa ia ina i mātou savavali i au wala. Anganga pa ia mātou te mo o mia. Pa ia tu, pa ia ne lo mana. So se tasi mwhai ono whaalongolongo mai. Wa ia ngā lue atu ma tau tio oe le atua. Whaatau nuina aua fionga pa ia. Ia mātou le taro le ie. Anga le mai fisosoana mai. Fo ia te orivi in. Ono Yesu. Amene ma amene. Ia. Whaatalo whaatu toi whaatalo whaatu. Ia li suafa man malo Yesu Kiriso. Tātou proklame nei la o ona nei o tata maiava. Maiava tata. Ni lunga proklame o Yesu o whaamalolonga. Ia, tātou. Ia. O whapena ana. Whaamaoni a fionga le tua. Ni fo iwa yasu sa whaion tatala atuai ma tatale no atuai. E ngata o nisi o awala ia a o mafua anga ma ngā lue mai o le mana whaamalolo le atua. Iso se mea e le feo le whaamalolonga le atua. Le fo isi teimi e whapena ana poloka ipe tau mia i whaamalolonga le. Au wale mea e manao ia i o le whaatoatua. A whiawhi nei tātou te mawa ai hempe tātou te matamata i fo i le tā ua o le whaatoatua. Tā ua o le whaatoatua e maloloa. Amen. O le mōs tātou whaaso i le whiawhi nei. Mō mare mareko le mta upe se fulma e iwa. Aron whai upe se fulma le whasi o lua si mare lima. O le whaamaloloina Yesu o le tamaititi o le atali o le tamaa. E maua i le mai o le anganga le ngungu ma le tutuli. Amen. O le tala, e matautia fo i le tala pe a tātou vaa i ai ma tātou mata i ai. I le ngalue ma le whaamaoni o a fionga le atua. Amen. Me o lawa i ai la wali ia po lawa i ai o whikor ua fetuleni atu le moto tangata. O atu i fo i mara au wharasa i umra atu siu. O lea lai fesili Yesu i le atu siu pupo le au. Ile fai upo e sumalfa. Me wo atu o ia. Wo atu ia i le au so. Ona fesili atu le moto tangata e to tele o wawangaia i la tau.
ma le tusi upu ua fesilisili ia te i latou ua iloa e ia le moto tagata uma ua taufaiofo loa ai lea o i latou ua latou taufetuli mai ma fealafani ma ia ua fesili atu o ia i le tusi upu i le tusi upu i se a se mea tou te fesili mai ia fesili ai ia te i latou amen o le ua fesili ua kumu ua iloa ko foi le moto tagata Iesu ua kau foi kamomoe mai ma fetuleni mai ua sio mia Iesu na fe mai o le ngata o le moiki ngata a le iai ma le au tusi upu a o saula le tusi upu a o iai la Iesu ma le moto tagata o le la ua fesili Iesu ua kau fesili Iesu le tusi upu pe i se mea e fesili ai po ua atau a maka pise pe o le manao Iesu po se debate pe o se mea lai aki wai la ua po lai fe la tu te fetu fa i ma fa so ai ina ia mana o mio na fa mala ina pa mai la o le fesili Iesu se le ko fesili tu Iesu le ku pe se mea e fesili i tanga de ngata ia po se mea fo e fa mala ina fa mai ai oso ma to kamalo ai oso ma le tamalo fa mai Yesu le a oe o le upu nai fa ngai le tamalo o le a oe le fai upu ona tali mai le o le tasi o le moto tangata o fa pe mai le a oe o mai ya to oe lo wa tali o yai le nganga ngu amen o ese ale mata upu le ai fa e como fa Yesu e fa ngai o le fi fa mala mai na pese le ngaka po se kai pe o se debate po se akule como fa Yesu e me le fisilingia o le ase me e fisilingia e au tusi upu ai osu a kuri kamalo le a o le ngoanga le fa ingoa Yesu te milia o le rapi le ai ba ingi tu singa fa mai rapi vingo le upu rapi le nganga e leni o le teacher ao fai a onga ono le mele le ko ka fe kulengi te ngata le mele le kumu te ngata o lai fia fa longo ia o onga Yesu Kristo le ngata o onga Yesu Kristo a o le fa amalo longa ma me e fai ma va venga e fai Yesu Kristo e ofo ai le loto te ngata le nga fo ina va ai o lai e fa amalo lo Yesu mai la ku Yesu kuli ke mo ai va ai ko long ainga wala ku ai o long ai fa mo la ku fe ka fi ko pu Yesu wo ko pu Yesu a fe mai wo le anga le ulu wa valea ai o mai le for sai mai o le kanga wo ultino ina e te moni o prese pulo nga wo inga te malo o le anga i ko ngu ya Yesu a me Yesu e ma vai e fe vai a ira ingo sakang ele ma fai e nga fa a fai fe vai ele so se malo a fe vai ele se malo e ku mau se ainga fe vai ele se ainga le so se ka le si e fe vai ele o ia ile tua ai se a le anga lo la ko men se inga o Yesu o lo ka ile o anga le anga a me fa fe nga kango Yesu ko fa malo lo nga le anga fa pe o Yesu se ka o anga le anga me na le tamo fa Yesu e awa o ko la ko ele o mala malama ia amen ele mama lama ele ku si upu mala fa sa a me mari e mala malama ye te moni e mama lama ye ke moni amen man tu e va ku ia e va ku fa mai va ia ke mo fa mai o oe le alo le tua declare wala ku fa la wi lo inga mo fa i lo ke mongi o io le alo le ku fa mai Yesu ka fi o pisa awo ke ko kala mai me ta au fi na va o Yesu awo nge ko kala i lo inga e lo ke me ka kia e lo ke mongi ai le lo te ngato la su e ia fi ngo pa ia te ngata lo fa penana o hina le tula fono ma tangata o riko kongo le ka le sia po te tonu o le lotu ai le mamala mai
E fa pe nga fo ila le kama kikiria, to ina lea. Tamai o le sau fa mai wa sau, lea wa oe. O sau e vaku ke olo wa kali o ki kari kongo ki fa ma ke. Lei ma se me fenga tai ate o. Ai ke rola ma ngai e yo le ma ngai e yo le lakor ko inga lea. E vatu lona tali. Ma ua i mare se wali. Amen. Ke roi fa mai tala to ina. Yesu. Lea wa oe le fa ya onga, the teacher, the rabbi. Ki sau e vaku ke oe. I le fa upo e. O fesiri atu oe. Mai ona tani mai le tasi o moto te ngata o whapea mai rea wa oe o mai ia te oelo o atali i wa iei le nganga ngungu so se mea e pu e ai ia te ia ona lafo tu waile ia te ia o wha wale ngutu wali le vau ona nifo o tino vale ia o ia o uma foi ona o whai atu ia uma foi ona o whai atu yo so na ia la tu lia o ia a ua le mawhai, amen. Ma ngai ai a resi vaenga le ka oko i. Mau ai ma resi au vaenga, amen. Mau ai ma resi au vaenga. Ia va ai fa mai ko inga, mai ko inga. No so mai ke oro wakali. Maria lo loko. No so mai lo wakali ia ki oi. Okay, lo le ia le si me fenga tai ia toi. Ko me oro wakali o le ma le nganga ngungu. Spirit of death. Ele mawhai on kaukala. Ele mawhai on kaukala fa mai a e kuli. Nungi ngai alu la kuala ka makiki. A fa mai la a maua mai. Fa mai a lafo tuina. O ile whanga yo ia mea ia. La whanga yo ia the spirit. Leanga demonic spirit. Fa mai e ako ilalo. Mai e whaka afili. Mai ka e ka avale vale aku. Rupu whata afili ka avale vale. Ka avale aku lespiko ka avale mai lespiko a fa mai e lili vau ngifo ai kafe faua fa mai ele ngato a unga i ole ma a o tino fo ole atali fa mai e wo pae o ia o fa matalanga ia le ko e tamalo le ka fa makala Yesu winga ole ma Yesu na atali ai sawa i male ele si vai por si o le tala le to ina e mau ai ma ngai kama ia nei so fa mai kala mai ngo o ave foi ngo kango foi ku ngo o ku ina yo so ai le ma fai ona la tu tulina ele ma fai ona la ko fa malolo ina ele ma fai ona la ko kulinga amen nganga va ai ma ko ai to ta ma ia Yesu amen ko ka ma Yesu la na upu famele upu Yesu o le tupulanga le whaatua. Tātou te le iai ma o tause ia, tātou te iai ma o tause ia awhea. To te whaapale ea ia, o te whaapale ea ia te o tause ia awhea. Upu lewa kalangoa Yesu, o ati ngā le loto. Ua kama, ua whapio whaasanga to ta mai o le li o Yesu Kiristo, po le awao, po le li whaola. I ona so, ona o lato le mawhaia, ona wha malolo ina le ata lii o sita mahalea. Amen. Fa mai upo Yesu fa mai. O le tupulanga le wha tua. O le mata upu lea. Ile mata upu lea ile ma reko se fuma e hiva. Ile hiva fa ipa suma le wha le lusuma le ono. Peo i o lo fa pena ona tau amaya Yesu le ta ua o le fa tua. O i o lo fa pena ona moli mai Yesu se fe au. Tau moli le ngata o ia o na so o le tamalea le nga moli yaku ia ona so ia no natari. A ole motu fu o te ngata ri kongu i. Le tāua ma le au ngā o le whātuatu. Amen. Wha mai le kāla alto ina i a Yesu. Yesu. Ua omo moli mai le ua tani ia te oi. Le ua usawe si i aku lo ua kari ia ki oi. Le ua usawe avaku lo ua kari ia te oi ki wha amano lo ia te ia. A ngau kanga fo i awe. Ngau awea mua. E le wha akasi ngau awea le ua Yesu ua tani.
ai le mawhai ona lato tulina. Lea lai wha apea i upo Yesu. Le tupulanga le wha atua. Kako kingo ngofo e a awhea. Anga whea kako ngofo. O le tau i le upu lea Yesu. O lo kama whai Yesu e kau apea mai. Le vang kako ngofo. Pe ato i wha awinga pe tu ni upu whai ngofi. O ke ofo le levang na tātou no nofo. Levang a kako mafuka ngako wha alongo longo ngako wha ayo ko o maka. Ai makua i kou le mawhai a se mea. Amen. Whape nāre tere lau whai ngā luenga le e iai. Tere lau whai ngā luenga. Ngā le whaalongo longo ai le launga mai al whiwhi au. Latu tamata ita. Tere ia ngā le whaalongo longo. Whaamalo lo mai. O le launga e paua le launga le tamata ita. Paua le launga langa whiwhi au. Ai laku longa a inga. Le hila i longa a inga. Tupu mai se mai. Mai mai rea tali. Mai mai rea fingi. E le mawhaiona whaamalo lo inga. A le whaalongo ia so uma o Yesu o le whaamalolonga Jehovah Rapha o le atua o le atua whai wāwenga ai le kupungi wāwenga i le oranga. Amen. E kai whapenga le aka le whai ki Yesu le sai a Yesu i ona so. Mai o le tupulanga le whaatuatua. Tote iai ea ma o tau se ia whea. Levan kako ngofo. Levan kako ngofo. Ngako wa ai, ngako wa makamaka, ngako pai ai. Ngā kou mori mawinga. Ngā kou whaalongo iai. O ke wha pale ea ia te o tau se ia awhea. O upu o le sa iai mamako i koka mai iai. Ono le mawhai ona lātou wha amaloloina o le atali. A ua levanga lako wa ai levanga lako karikonginga. Ua levanga lātou mori mawina. A le o mawhai ona lātou wha atinunga. Amen. Nea whai mai iai. O le tupulanga le whaatuatua. Amen. O a mai o e fia kausanga o e iai le e whaalongolongo ai. O fia tausanga o e whaolaina ai. Fia tausanga o e whaalongolongo ai le fionga le a le atua o le atua whaivavenga. O le atua le ima whai o se mea. Angai kako ke le mawhai a se mea. E le ai se mea e whaingatai le atua. La le uminga e whaolaina ai, o la fo le uminga o whaolaina ai, a lea lava ele o mawhai ona i longa mai se mea i lo tātou tutu mai. Ai ala wa ai le whaasoa le au na le atua, o se au na wha ngana ina, se au na le ngata e ieiva venga, ai ai le nganga o le wha matala ina o mea, ai le o mawhai ona tātou malama i ai, amen. E kai whape ngā so o ia Yesu, le sa e fa mai kako ke ngofo e a se ia o ke fa pale e a se ia afi o le mana o nga o le tu la le umi la le taimi la le kaimi nga ka kolia ina Yesu e fa mali in faola la le kaimi nga ka ko fa so nga fai o au na le tu ale ele o mo fai ona tupu mai va venga te tonu lo ai po te tonu lo e kalesia le ngata fo i lea o mea tātou te a ngā iei. O iei ese wā venga o mwhai ona e whai. A o le mea le whai mai e tala Yesu Kiriso e le mwhai ona mwhai ona tupu mea iei o tātou o lang. Wha mai o tātou o tupu langa e le whātua. Mai le tupu langa le whātua. Amen. Sai a Yesu. Wha mai lo le kala Yesu. Le sai o na soa. Wha mai lo le kala o mai kama. E va ai mena ia e va ai mena ka mai ia Yesu fa mai al kai mi le mita u fa e luasa fu ona la tu au mai le ia te ia o loa o ia ona fa ta fili loa le ia te ia ele nganga ile o pa u ia te ia ile ele ona fa ta avi fili ai le o ia ma fa walo nga ngutu amen. O aunga ia lenga fai le fa matala ina ta ma ia Yesu Kiriso. Le la ufa yaku Yesu markama. Ai fa mai. O ke minenga fa mai a o lae fa yaku Yesu e markama. Ai va ai markama kiki. E va ai markama kiki ia Yesu. Ai u kama ia the spirit ia. Wo u lo spirit le nganga le ai ako la no kama kiki. Fa mai ua tongi la lo le nganga kama kiki
whakaavili pe whakaavale vale. Ka avale aku resi piko, ka avale me resi piko. A wha mei o fofonga o le atali i po le muto o le atali. Wa tumu i whaua po le pia pia, re mwhain whamatara ina whapena. O le pia pia la po le whaua. A wa lili vau fo i o ia, o winga i o le mai o le kamikiki. Re whamatara ina ta mai a Yesu. Lewa wa ai tino a ia Yesu. Amen. Wa makua ile ngata o winga i mai a pu e mai. Whamai e whaatawhili. A o ila. Le ngata o whaatawhili pe o whakawale vale soro ka avale ki o ka avale mai i. I winga i o le mai e ka awhili. Le ngata e ta avale ai teke. Le mai lea. E ka awhili pe ka avale vale ai teke. Ai whai mai wa kafe fo ilo na whaua. Ma lili vau a o ia. Le wa pula sa o po se sila sa o kwa ia Yesu ilona. Ile atali i maa fianga i o le mai. A o le si mele i whai mai. Ua ko i lalo. Wai maka uki o le ana. E le se mea whai ngof. E le se mea lai titi le ngalu e ngal ke mongi le whai te ngata. Amen. Le umoni mawinga i le sila Yesu ki wiso. A fianga o le atali i le ale iei nei. E le e whai ngofie fo i la i le sila lofa le atua. E maka uki al whaka avilinga le ke mongi o le kamakiki lea. Le ngaka e uu tongi i lalo. Wale fa me fa pa u ai ba ngile le ngana pa langi ma le ngana tusi ai so o le ngalu ngala ke mo nge fa ingako ilalo muako ilalo fa ka vale aki o fa ka vale ma i mo ngai yoi o ka fili fili le nganga le anga o winga yo ke mo nge lo winga yo ti apolo le ngata e fa ki nga hinga ka ko ele e santi apolo e fa fili mu pe fa manuia pe fa sa loko amen. Nengo le mise na ngai e ti apolo e sau le ngata fasioti e nga oi ma fa ungatia. Le langa ke sau e makoi fa umakia le kari ilea. A le moni mau fa mai. Apa ule vai e le oki. Apa ule afi e le oki. So o ku ngā ia maonga onga i o le mai leva. Le e tau mawhaile ta mai taratala atu e Yesu Kiriso. Amen. Lea fo ila mo le mawina le sila Yesu e makaukia le mai le afia ile atali. Fa mele lo po Yesu anga fea nga maua sia ka. Ona fea. Na mai anga fea, ona fea na tupu ai. Na fu anga fea le mai na. Mo le maua sia na tama. Talua ona ititi. So ile va aila tusi. Ele o iloa le matua o le akali. Na iai li kaimi reang wha amalolo i nai. A whai res fulu ka usanga le atali, a whai mai. Talua o nei titi. So maybe o le kolu, wha, po le lima tau sanga. E le la i tiki la tau sanga le nga kau ave inga i kama kiki lea. Le ke mongi lea. Nga makwa inga lu e le ke mongi lea i lunga i ate ia. Le ngata le fa sa wa ina le fa sa wa yer ke mongi le le ngata e fa ka fili a o go kongo le vai ele malem e mako fa mai ko ya me ave fa shoke nga ai le oki ave go kongo le vai le afi le oki amen le mata uti ale na o le ngalue mai ale o le anga ai fa fetai le tama na ia ave lo natali ile tangata na te iloina o ia le mawhaia le wha amalolonga. Amen. Alua kulola i o le tama. Whamailo Yesu. Whamailo Yesu le whai upo e luas fuma le wha. E luas fuma le tolu le lau whai tau atu. Ona wheta letu le Yesu i ati. A whai wa e mawhaia ona wha atua tua. E mawhaia me umalava i le wha atua tua. Upo le Yesu. I whai upo ole le fai foi lusu malua o lo tala no e mo va ai a Yesu ia unga yang fa makala kalaina le fo ila mo mawina Yesu le moli mau al to el tamale i afianga o siona tatali ile ma va ai ko lo Yesu ma ka kia le ko inga mai ai o me finga ta ile fina ngano le tu o le la titi al fa sawa ina le fa sawa ina ile atali ile ti apolo porque mo e matautia. Pa me lo le upu al ko a Yesu ile tama fa mai. A fai e mawhaia ona
a fai ua e mawhaia o na whaatua, e mawhaia mea umalava i le whaatua, upunga Yesu ngā whai le tamā. A fai ua e mawhaia o na whaatua, e mawhaia mea uma i le whaatua. So, i le ke leo le afianga le afia i le tamā, i le atali. A lewa ka o Yesu ke viso, o le ke lele maile iai, o le maile le watali, lewa ave so o ele mawhaia na wha malolo ina. Amen. A lewa whai mele upo Yesu i le ka maa. A whai e ke karikongu, a whai e ke mawhaia. Wha mai e whakua kua, e mawhaia e le whatuatua. Amen. O le mea la le ka mawhaia ku Yesu e kau le tangata. Le fo i ka mawhaia Yesu e kau ia te oe. O le ale ke leo le whaafita uli le ki ngofo ma oe. O le ako i ngā au ono onga onga. O le ale onga onga ma tū ngā o le mai ngā ki ka oko ai. O a fo le whaakavi linga ke mongi. O le te o lo sai kia inga oe. Pa mai le upo Yesu ki viso ngā whai ta maa. E mawhaia mea uma i le whaatuatua. Everything is possible. E whai ngō fia mea uma i lea i le whaatuatua. Wa kau kingo a Yesu, le wa kua Yesu i le tamā. O le melenga ko i lalo ai o na so o ele mawhai ngā wha malolo inga ka maiki lea. Le ka maikiki lea. E leo iaise mea ka o le whaatuatua. Lack of faith. E leo iaise whaakua. Amen. Wale mawhai ngā lako wha malolo inga. Leanga e leo iaise lako whaakua. Ele mati whai upo losu ma leongu. Nga koe o ai so o Yesu fesiri. Ina u wha malolo ina le atali. Ai whai mai fesiri a kamaya ya Yesu. Master. O le arme o le mawhai. Whai mai. O mea whapela. O le angaponi ma le tatalo. E mawhai ai. Amen. O lesi ngā mea whai ngā luenga e piore apa ilo tātou whātua o le angaponi ma tatalo. E kako ke whakua a o mea ia ngā ke sapo ringa ro kako whakua e ngoto ai mai ma pēnā o na maua ai le awhionga le atua. Ma makako mawhai ai o na tātou whaia mea e le mawhai o na tātou whaia. Amen. Lea lawa whaku Yesu. E le ai ma se mea whengata. A whai ke whakua e le ai se mea e le mawhaia pe a whai e te whatuatua. Whamai ngā whaalongo al kamalo, whamai ua au whaakua. Ua au whaakua. Yesu, fesoso ani mai. Amen, whai perusu mai wha. Ona alanga leo ta maa o tama. Ua whai mai ma le tangi. Leli ie, ua au whaatua. Ia e fesoso ani mai i lo whaa tua. Amen. Ma ngai ia whamai. Inga ua wha makala ko Yesu le ki. Inga ua ku inga ko Yesu pe loa makanga acknowledge poko wha alawi loa Yesu le ki o mea ia. Whamai wa ngoto le loko kamalo. Whamai wa tangi o ia. Wa ngoko le loko alanga kangi. Wa langona ina. Alanga e kangi se mea. Ona ue langona ina. A whaio se anga sala lenga e whaia por se se lenga e whaia. Alanga e kangi. Ue langona ina lo salamo. Ai alanga e kangi. Ise mea. Ue langona ina. Se a ta ua. Ma le leio se mea le amboli mai. E mawhai fo ianga e kangi pe a whaasoa me le upo le tua. A whaasoa me le upo le kua. Ina ua ngoto lo loto. E mawhai ianga. Ona o ula ngona ua langona ina. Amen. Lea lai e whaku Yesu. E mawhaia mea uma i whatuatua. Ai kangi le tamā. Whamai wa kangi le kama. Ai whaku Yesu. Ua ufakua kua. Malanga monga onga. Yesu. Ia e fesoso ni mai lo whatuatua. Amen. Ma ngai ia pe awhai e whapena o tātu tamā. Tau sia ia ai enta mā whapea. E whai ngō fio na ngā wa i le loto le a o atu.
La le upu e mo moli mai la na au na. La le upu e mo moli mai le fai au. La foi le upu e tala no ai la fiong pa ia le tua. Fai mai fai ngō fie ia na la ngona ina. E ma fai ngō fie ia na ngoto le lotu. Fai mai ka maa lo fai ku Yesu e ma fai e le whaatua tua. A fai mai ua tangi le ta mama alanga. Ua au whaatua tua. Yesu fe soa soa ni mai. O ike alu ia i te soa. Ia sa o le tangata e te sa ili ai le fisosoani. E mawhai ana fisosoani atu lo ai, ngai mawhai fisosoani atu lo to olua, mawhai fisosoani lau whanau, ai eile kei me limitai, eile kei me umai, eile kei me vai vai e lo to olua, eile kei me vai vai e lo whanau, e fwoi te me vai vai e lo ai. A o loa tua, lo le maua tāvita, e le tuni mo ia, e le mo i lama. E le aise kei me vai vai ai, e le fwoi se kei mi, e fa pena ona tapuni ai lona fale lona maota po o nanga amen ele ai ma se tai me tau fia ai le alofa o le tu esteni peke lako ai o tapuni lona fale so se kaimia e ke alu ai i le tu e anga le lei mai la vale atu amen ona maka ukia le na ona mata utia le na o le atua le atatu te au ona iai. Lea fai mai ka māloa. Yesu, wa o whatua tua. Wa o whatua tua. Ai fe soa soa ni mai. I lo whatua tua. Amen. Lea ia masese o tātou e atua tua. Lea ia masese o tātou e atua tua. There's no one perfect. Nga o le atua ai mawhai ai. Ona tātou mawhai ai mea ua. Fama Yesu anga perko fako ko fosi napi ko kifea ko le maunga la alu o ngalu lea o ame ke kele o ame o makwa I mau wa fama yo le fatu tu mi ngoi ai me uma le leva ka nga le maka o kio le mai le sa mo le kali ile a fama Yesu na le fatu tu ai malolo me la kulo ma Yesu fa malolo lo le tani fai pe rosu marfa rosu lima o sile fi Yesu tau fituli mai lea le moto tangata ona vavau atu lea ia o le nganga le anga o fa pe atu ia te ia o e na le nganga le ngungu ma tutuli o te fai atu lava ia te oe ina ia alu ese I fafo ia te ia a wa fo I te toe alu tutonu ia te ia o le atu o Yesu ke wiso la ia le pule amen o Yesu ke wiso la ia le pule ia nganga le anga umarau. Jesus is authority over evils. E ia le pule le tua ia nganga le anga o mai falo longo ia nganga. Amen. Nganga fa yako a Yesu I le nganga le ngungu maritutuli o ke fa tonu ia to e fa me kokonga alu ese. Awa e fo I mare le ngata fa mai Yesu alu ese. Nga kukuru ese pe na fa ku Yesu e o ese iai male upo Yesu pole me awa lava ki o koe o pe koe enta inga ka ngakarea amen so le kai me fetala ia Yesu e ustai amen e ustai nga luenga leo lo no ainga o le mata upu lea o lo tane no ai le fatutua o lo ka mo mole Yesu le taua le ngata o na so o le vai vai o le whaatua tua ma le ato le whaatua tua ai na whaatua mua I le ta maa o lo na whaatua tua e malo lo ai lo na tani le nga koe a o Yesu o na so amen nga sa I a Yesu o nga so o na le whaatua tua ai nga koe ina ua umal pokalame lea na ino koe whesiri ngie o na so na toi a o a Yesu le ta ua o le anga poni martalo o penga ia e maalosi ai le whaatua tua no ainga woma au me mai ro fa longo mai tatu pokalame ni ia fia dai ese me finga tai le tu o ka me kiki le fa merita la tama talu o ititi ma wa ia fia ngai ala fo se mai o le ang fa fi kauli o le fo ni me ni lu tau o lo flo fa sanga o le fa ngolu fa sanga tan tonu le tu fa tu tu ile tu
Pa mai Yesu ile tama a fai o le fa'atuatua ma fai ai fa mai le ka ma ua o fa'atuatua kalikomu fa'atuatua ia Iesu Keriso o ia e mafai ai na salva ai pokalame problems ia e mafai ai le atua o solvinga problems ia e hiolinga mai nga ki fa'amalōlōina mai na te fa'asaʻolotoina mai te moni uma so se ko i ngā mea e mawhai e le tātou atua. Anga le mai le atua le nefia, pai atu le nganga le atua i ate oi. Oi se fo lava se meo e whaalongonongo mai e. Alo whangia e le atua, whaafatai fo i mo, whaavanoa ino lo taimi neva yasu, i le whaasoi nātou le tātou pokalame lea, ia vi ia le atua. Whaamanuia tele atu le atua, tātou te whailoa i fo i lava yasu. Taimi masani, i le ono i le fitu. O whaasoa toi tātou pokalame lea o Yesu o le whaamalolo. Pai atu pai ane lo nganga whaamalolo le tu. Mātou whaalongolongo ni a whiawhi le ia se mea whengatai atu oi. A o le mana onga o oi le tu o mātou tangata. Ia mātou whaatotu atu i atu oi. A wai le se mea whengatai atu oi. A o mai mātou, ina ia mātou lo. O na whaatotu a pi o na tangi. O le tamao o le atari. Ni whape nā fo i ona ea o mai fisosoani mai a te mātou. Whamanuia mai o ele atua. Anga le lei mai o e fo i le vi inga i atu e. Whatau waa i o mātou tingata. Ona o Yesu Keriso. Amen. To God be the glory. Forever and ever. Amen.